Eu vanga penga I tra fatap to be fa faket me friend. Kata mo ke fata program ko ni ia ma ake va hengo fa mo matiu hengo fulu pa ves fa noa ke fa wa. Aia ko fam ke ta no ke mau inga me ko tario si su. Tu tra bi bi ka kai. No lagu no tario si su no fai ki lotu ko tario si su. Paspo te fok na mo na tol na te fok mai ma ko nya ni ko tak to tol ko fa to ni ma na fai ki lot tario si su. Mai veo que imagino que tolahi ai uhinga e tario sisu. O fam que brea hen que mau inga uhinga e tario sisu. O pesi tanona sisu ia matiu vai hong fulu pa ves fa noa ke fa wa pauni pe koia o ne tari ki mau tolu ne tari au. Pe koia o ne tari au, ne tari ia ai e nani fikau mai au. Koia o ne tari a palofita ko hibe ko ne palofita te ne mau e totongi fa palofita. Pe koe au ne tari he tangata lotu, koe huipe koe ne lotu, tene mau e totongi he tangata lotu. Iyo, koe e tene ange hainu, kia taha si whanau ni koe huipe, koe toko taha ia he kukau ako. Ne ongo ko hua vai mo moko pe, ko au e kua talatu, e I kai au pito more e ne totongi a ana. Hae uhinga o e tari o sisu. Mai sisu heni ves whanoa, ko ia o kune tari ki mautolu, ko haia ki mautolu ko hinga rea sisu. Tau whoke vai hongo fulu ba koe vesi uruaki maino pe ai na iuiange e he eiti ai kau hongo fulu maaua o ene ako. O ne tuke tek nau tolu e mawhaige whamo oi mahake ka puste volo pene whekau ki nau tolu ke nau wo o whanongonongo o pehe kua ofi ai puranga hevan. Ia, ka kau bos tolo. Ko hongo fulu maaua koe na ne ui ko ia ko nau tolu ene o kuhinga kia sisu. Ko ia o kune tari ki mautolu o kune tari au. Pe ko ia o kune tari au o kune tari ia aia nane whekau mai. O ngani wage hai. Tari ka apostolo, te tari a sisu, te tari a otua. Se koe whakau kau ia koe ni upange koe whakau kau koe ka pau te tari e tui. Te tari koe tui, te tari e mwe kuini, mwe whare alo, te tari e mwe kau ka ate kato e fukakai koe na whanonga mo sisu. Tari ko toa ki nga tuka wanga fefe. Manduko si isu foke ko tonga afio ia I to matau e tamai I halangi. Kono lau maari e koe uliringi mai geni. Tanoka si isu koe sen vai tawhana ne pehe. Te ukore ki he otua ke ne o mai ha tau kapo e toko taha. Ko ne uhinga tau kapo e toko taha he ku toko ua tau kapo. Ko si isu tu ui langi ahoni to matau e tamai. Ko ne whaiho tau kapo ke he otua. A ke ne anga hufe kina ki tau to. Nga hufekina koe, ni hufekina au, mai hime moritoni, whawhetai. Ni hufekina e anga hala furipe, whawhetai tā kua pau, ni hufekina au. Nga hufekina ki tauto. No lau maari e, ko tau kapo e taha puifu mai ia, o nofo ia mo ki tau tolu i hen. Wina wake hae besi isu koe, ko ia o kune tari ki mautolu, ko wheka apostolo he ahon. Ni te tauto e o, whotua tau ka apostolo, ke hange koe, ngai sashen ihu na foto na to na ko apostol to ho ki na tolu eu na puke puke ai ko whakau kau na to na puke puke ai mawhai ko sisu mawhai ko ai nei waka apostol me ni tau te foto ha tau ko apostol mo le mama ko ka apostolo ko na tolu na tuke ai sisu e mawhai ke na nga hiki ai foka fo ai tala no sisu pe uhinga e mau sisu ke mau e ka apostolo ke mau o e ako naki whaka apostolo. Ai ako naki whaka apostolo ko mahe tohi tapu o kau kia sisu. Ndoi koe, pate mou, mana tui aku mo tolu kia ngā ue wahe ua. Laki mea bea koe nei hoko koe hifa lau maari maa oni pia ului e futoko tolu wafe koe nei baptaiso. Ai tau pehe koe ulaki kakai a koe na nau taria sisu he siasi. Kai koe nei baptaiso e a pentekosi. Pata maari wake te tau tolu he vesi whaua. Pe na nau nofo whaka utu mauku ki he whai ako e ka apostolo. Sige? Na nau taria sisu, hae whai longa sisu na nau whaka utu mauku ki he ako naki, ki he whai ako koe e ka apostolo. Mo e whakakautaha, e koe whakakautaha, koe nau nofo whakataha, whai e nau mea kotoa pe, whai whakataha. Mo e paki o e maa, mo e ngahi whenga lau, tsowi mea e whako ia. Na e tauhi ake mo ui, e ka kai koe na nau fua taria a ka apostolo. Ne tari ki mautolu, nau tari a sisu, nau tari e tamai. Sio, ka apostolo whataha mo sisu, whataha, pe mo e tamai. Pau nau nofo wha utu mau, ki he whai ako a ka apostolo. Ai koe tari a sisu,
koe tali o ako naki koe ka apostolo o kau kia sisu. Ko whea ako naki ka apostolo kau kia sisu. Na mai Paulo ki te tautoro e Rakorinto vai tani ma, koe kosperi. Kosperi koe mea koe nai tuku mai me ka apostolo, koe fua mea. Koe ngano kuia koe tala noa o sisu, koe ngahi kosperi, he koe uhi koe kosperi, koe uho koe kosperi, a mea koe tano kai tamare Paulo. He koe taha ngai mea na fua tuku atu. Aia foki na ku mau e au. Ai koe mea koe ni, koe kosperi, koe mea na fua tuku mai e Paulo e no whatongia whaka apostolo. Ta mai na alwai Korinto, nen whemai koe tento iloha mea ke, ka ko Christ pe moia na crucify. Sio? Te whitoi mea ia koe alunga Christiani ko toa pe malanga a Christ crucify. Ta mai Paulo, koe mea na mau e au. E na tuku mai ke Paulo, pau fua tuku e ke kau Christiani koe Korinto, pa koe mea ndo ton ke tau fua tuku, mea mau inga ta mea mua tahan koe he lotu, mea mua tahan he tau mo ui, mea mua tahan he siasi. Mea koe tamai Paulo koe mea ni fua tuku atu, tamai Paulo, ai mea koe ni. Na e pekia a Christ koe koe tau ngahi ang hala, whakatau ke toi tapu, na e te rio ia, pe na e whakotu ia no aha tolu, whakatau ke toi tapu. Tok whaia ni haha, so ke fui mea lala he tolu. Pe kia Christ, koe uhi koe tau ngahi angala. So ko tau kau anga ke gospel, tau kau ke gospel. O ke tau kau ke koe koe lerei na tau whai, tau kau ke koe tau ngahi angala. Na pe kia Christ, koe uhi koe tau ngahi angala. O whakatatau ke tohi tapu. So tau ure mea koe gospel, koe tānoa ke ka apostolo, o ku mau he tohi tapu. Tohi tapu kātoa. Koe ke pēko a konga beni ihe toi tapu, ke tau whiriwhiri pe tau tore mea, ke tau tui ke toi tapu, tau tuange tau toi ngai mea kou, tau pehe tau tōko te totonui ke tau tui ke hanika. Toi tapu kātoa koe gospeli, nai mau me toi tapu e whakaukau ke nai pekia Christ, koe ko tau ngai hanga pe nai te rio ia, pe nai whakotu ia no ahatolu o whakatatau ke toi tapu. So mea mau inga pito he. Whakotu te rio, pe toi whakotu ia no ahatolu o whakatatau ke toi tapu. So koe uho ia toi tapu. Uho ia toi tapu katoa, koe pekia si isu koe tau ngahi ang hala. Pea whakatoe tuu ia. Tamare Paulo ke te tau koe mea ino whakatoe tuu koe o karaisi. Loma wahe o noi, tamare Paulo, koe mea ino whakatoe tuu koe o karaisi. Kau ngā mo ui foki mo ki tau tolu. He tau ilo ko fuotu a karaisi. Ko kau ngā fuotu wai mo ki tau tolu. Ko whakafo o e tau mo ui. Sio, koe ngāwe ko whai koe tari o si isu. Pau te tari a si isu, te tari a ko naki ko ia. Na pe kia si isu, mai ngahi ang hala, o whakatau ke toi tapu. Na e toi tu, karaisi o sa ahatoru. Koe ui ko whakatoe tu, whakatahai mo au, ke riliwai a eku mo ui a aku. Sio na tau pe kia whakatah, loma vai anu vesi wala mo karaisi. Oku tau tui, te tau kaunga, mo ui foki, mo ia. He tau ilo fotu lewa karaisi me pe kia, pe ikai kei ana ke pe kia. Oku ikai kei whakai haua ia e mate, sio. Kei whakai haua ki tato he ang hala. O deo Paula hek ni tānoa. Koe hui koe tau maa o Christ koe ia. Tau maa o Christ isu koe nai pekia. Koe hui koe tau ngahi ang hala. Whatau ke toi tapu. Te rio. Te tuu. Hire no ahatolu. Whatau ke toi tapu. Tau maa o Christ koe ia. Tamare Paula. Fuku kau ngā whaka mo ui ai mo ki tau tō. Pea tamare Paula. Koe ke tau keihanga e tau tolu o ave ho tau ngahi u me mi pa. Koe mea ngā aue a hanga hala. Whanau ke tānoa Paula koe loma wahe o no ve stafitu e. Pea koe ni, whakawhetai ki hotua, neo na mō nofo mua koe kau tamai o eik ahangahala. Si na tau noho toko tamai eik ahangahala. Ka na mō talango fua, whi talango fua, ki whahinga ako naki na e tuku ki mō tolu ki hei. Pea i he whakatau e taina ki mō tolu me ahangahala, na e whakapōpula ki mō tolu ki a maa onioni. So meu hoko ia, kiki tau tō me loto aetaha, tuke loto aetaha. Ia Kraisi, koe tari o Kraisi, kono tari ko Kraisi, ono tari ke hiki tau tole Kraisi me loto a o anghala. Ke tau kei nofa tau loto a ko anghala, ke tau kei nofa i pe uri me COVID, tau ngai lerea me whakaukau. Ka pau ke peo ke tari o Kraisi ka kei nofa i loto a anghala, te ke tari ko Kraisi. He ku hiki ki tau tole Kraisi me loto a anghala, ke loto a o maa oni oni patara mai rewe paula ke te tau tau. Koe mea rewa kono uhinga oi, ono hiki ki tau tolu, ko hiki tau, o te tau ke tau ato tau umemi pa. Ho to nima, ho to ngutu, ho to mata, ho to atamai, ho to i, ho to vae, ho to loto, ato tau umemi pa. Koe mea ngā au ia ai maa oni. So ko teo koe mea nea koe ki whatonga, o whakaukoe ka kai koe whaiki i loto. Pe te tari a sisu. Ka ko whamu koe anga pore ki moto, koe koe whaiki i loto, te tari a sisu.
Koe tali o sisu, koe tali ia konaki koe. Ai ako nako ne fuafua na ma Paulo maka apostolo pe fuafua tuku mai. Pero mai e Paulo ne hanga hiki ko ako nako ne hiki tau me popula ki anga hala. Ke tau hiki o popula ki a ma oni oni. He koe ha. So mai le tau ko toko naki anga hala. Koe mate. Sio. Ka koe mea ofa ai o tua. Koe mo ui ta ngata. Pe o kutu uia ia Jesus Christ ko tau eki. Sio me maunga. Hiki tau tolo me loto a koe. Ai koe te tau nofo e beba tau mate. Ki he loto a koe, te tau nofo e moe eiki o iku ke tau mak mo ui tai mate. So kehe pe ongo loto ai. Pero kehe ai ongo fotunga mo ui koe fai. Ka koe tali au sisu, koe tali o e ako naki. Ai utala mai koe ako naki ka apostolo. Ai fai ako e ka apostolo. Ai niku mao he tohi tapu i he fuakawa fo ou. Ai ako naki koe, na pekia kraisi koe ke tau ngahi ang hala. Pe te rio ia. Pe toe tu ia na to ko fa ko te mlai mo to mo fai ki lotu mo ngata be mo to pekia kraisi te he mo to tu ki mo to ko ke ngat ko gospeli ko pekia kraisi fa ta to tapu te rio ia so ton ke te rio ho ta wanga mo tu ai ko me winga kau nga te rio mo kraisi ho ta wanga mo tangata mo tu a ko e te tau to ka kau nga fo ko tu hake a ki tau to ko tangata fo o ko fana i fo o ki tau to koe me e tau tui ke e ko Jesus Christ moe iwi o ako naki koe ni aka apostol an tau nofu ai ai pe ena pe kia Christ koe tau ngahi ang hala te rio pe te tu hio no ato whanong ko Paula i beni i a klose wa heua whakao koe tari o sisu koe ia koe mea i ho mou ma o Christ sisu koe eiki pe mou fau ia teia koe kakai o ku waka ia teia pe o ku langa hake ia teia pe o ku whakaau ke kau kaua i he lodu whanong i o noanga na e ako ne kinai ki mautolu. O mau tupu le kinai. Pe hao moia ai whaafakawhitai. So te mlahi utau pe o oswai ki lot tari o sisu pe te alukita. Pua ke te torangi tai ke tupu le kina i he ako naki. Ko hingai ma o Christ. Mea i o mau ma o Christ sisu ko eiki. O fefe. Mau fowai. O Christ e hala ko ke fowai. Ko kakai ko waka ia te pe. So tau tupu ai hangi hafu akau. Pe o whakaau ke pe o langa hake ki tau to hangi hawhare maka tu unga ko Christ langa hake tau mu ia koe whare ia i e anga pe whakau ke tau kau i he lotu i e anga na e ako ne kina i muksiki hei koe tari o Christ koe tari e fu ako naki koe o mai i le tau tolu i e whakau fo pe kia Christ mo e kotoa e tohi tapu e koe gospeli whakatatau ke tohi tapu pe kia Christ whakatatau ke tohi tapu sio katoa e tohi tapu o mai ia ke te tau tolu. Ia Christ. So ke, ko me mau inga, koe tau nofo ke whakakakato ki kupu i lao ko toa pe. Mori ke mama. Ho mau ko Christ. Ta mai Paula ke te tau tolu. Ke mau ko toa e toa. So ke pe Paula e hoko atu. Koe uhi o ku whare i ene afio. Ia Christ. Ai kato katoa o tua o nofo sino. Pea ko mo osi whonu i ho mautu ia te ia. Ene afio ai koe ulu e whahinga pūle me mau tu unga ko toa pe. So ia, mo o si whonu i ho mau ia te ia. So koe mau ia Christ, koe mau ia o tua. Koe hingai pia e, si su kompate, koe nau toi nau tari ki motora, ka apostolo, nau tari au. Koe ako nake koe ka apostolo, kau kia sisu, ene pekia koe tau ngahi ang hala. Eno hono te rio ia koe tau ngahi ang hala. Eno whakatoe tu ia no ahtolu, koe whakafo oue tau mo, ke o mai ha amanaki fo ou ma ki tau tolu. Koe ako nake o tau whonu ai. Ne whakawhonu ki tau tolu he otua. Tau maua e uiwe otua e te tau tolu ke neanga riu kawai e tau mo ui. Riu wanga e tau mo ui. Koe ke tau, o te tau kei mo ui i mama koe ni ke tau mo ui ma Christ. Ka pale tau whoki ke mātiwa he ngofuru o uhinga ia ke tau taeiri fia he whihanga hangai me ngai mea e mama koe ni whatanga ia e ko sisu Christ. Koe ke tā kua ngai e mahi ai ke mahi noi koe tangata mo whiwhine koe ne tari a sisu koe ke mana wahe i ano malanga i o sisu koe ke mana wahe tu i a sisu koe ke mana wahe tu e wholofola a sisu i o mai e mamani e wholofola a sisu tamai sisu e tuke whakasoto mai e mamani tamai sisu o koe anga e whamiri pehe koe kai tangata no whafotunga Christ e whamiri mai e mamani a Christ mai Christ ko tau whamo ui whai hono tātaa mai e tau tolo ai ki lao ko tau hi sapate pe koe pau ke tau baptize he vai lahi pe koe pau ke tau so tau mai e tau tolo ia
ai pehe ko Christ na pekia ko ko tamahi ang hala. Ko ako naki ka apostolo. Ko ako naki ko mai to tapu ke ke tau tupu le sini ke tau fowai. Pe tau wakai. Pe tau tupu le kinai. Pe langa hake ki tau ke tau whakau ke kaua i anga e lotu. Ne ako ne kina ki tau. So, whakau mati wa hengo fu, tamare Paul. Ya e sisu. Koe ne tari ki mautoro, ne tari au. Koe ne tari au, ne tari aia na ne whekau mai au. So ke, he koe ha. Koe uhi, he kalama he vesi uo wā ia ke te tautoro. Te mou hoko, koe whehi ane kina he ka kai kotoa pe, koe ko kuingoa. Te mou hoko, ka apostolo koe whehi ane kina, he ka kai kotoa, e whehi e ka kai he meo mou tānoa ke aine koe i gospel. Koe tau whehi e ka apostolo, e tau whehi ke na wako nakon taramai, ai nau taramai na pekia Christ, koe koe tau ngahi ang hala. Tau whakanta toke peu, tau sai pe tau to. Tau rau pe tau baptise he vai lahi toko ki tau mou. Toko au te kai ke hatahai alu ki he van. Taramai si isu kon ko o se alu ki he van, ko awe hau kakai ki he van, mau tua sio kia Sion, sio kia Steven, i tuk mai, me he van, ai alo me tau, taramai toko e tau tolu, te kai pe ke hatahai alu ki he van. Sio mau inga. Koe ne tari au, ne tari ki mautoro. He whehi ane kina ki mautoro e ka kai kotoa pe, koe hui ko kuingoa. Ka koea e ki taki o ke hiku a ngā kotoa tāku ia e mo sio. O sai beo whai au ki lotu e tari sisu, ko whemau ke ki taki. Whemau e ke hā i ho o mo ui ai ki taki koen, i e uho uhonga e maa i e maamani a Christ. Tau tolu, tau tupe tau tolu, malanga e wholofula Christ. Ka mai Christ e ko toho kolosi, koe mui mai. Toho kolosi. Toho aho o ilo. Ko koe ko tua ko tau te mate koe a ko tua. Toho kolosi koe a fua. Pake ha. E ko osanga a fua ho hia. He e maa pe whainga tau e. Ke os aloha whainga tau. Ke ratko ko os auha mai whiri ia. Ke ratko os whaka auha koe te hakau so tia tari mai. Ke ratko mo maha fu mo te unga tau. Ko whainga tau e koe whaka whaik mutor ke a sinzi. Tomai sisu maa pe ka whainga. Ko es aloha whainga tau. Ke ratko ke fu. Ke whare koe na ege langa. Ko es tu e whare. Ko es whanau ia. Ko es nofo ia. Ko langa whare koe tāno ke a sisu. Ko io ke maa. Si ko mea upu tamai ke ko e sisu ke ha. Ha ue ke te au. Ke tari. Ko tari ako nake. Ako nake ka apostolo lahi. Ai mea ke tau whai. Ako e. Ka pate ke maa Christ sisu koe eki. Te ke tupu re tina he ako nake, te ke whainga ke ilo ako nake, te ke lau whaka aho e ako nake ia. He te ke nohpeo tatari ke ki mea kuto ke mai kau whai whekai sāpate. He te ke nohpeo lau begi re soni koe ne sāpati ki re soni whāko ia. Te ke lau e koe kotoa e ako nake ka apostolo e toi tapu. E koe kosperi, pe kia Christ whakatau ke toi tapu. Te rio, pe toi tu, whakatau ke toi tapu. Te ke mahu inga ia koe toi tapu koe ia. O tu wai kosperi koe ne tu mai. Me ka apostolo. Suke tari o sisu. Koe tari o e ako naki koe ia. A e ako naki e toi tapu kātoa. Pe tuange fu uive e ako naki koe ia. He tamai ke te tau tolu. Tamai ke te tau tolu e pita. Siku laki pita ni ka loado la pita vai laki. Koe ako naki koe na ka apostolo koe tamai sisu te. Kapate ke tari ako naki koe tari sisu. Kua whakatupu fo au ki mautolo ka ikai ake e tenga auha ka ake e tenga tai auha o fou he wholofola e o tua. Aia o kuma ui matolo ngā koe uia o kuhange koe mohuku e ka kano kotoa pe pe kono nau kotoa o kuhange koe whisi i mohuku. Kua mai e whisi i mohuku. Kua mai e mohuku pe ngā ngana hono whisi koe wholofola e eiki toronga ta ingat. Pe koe ia e wholofola na atu ke te mautolo he malanga ake kosperi. So ka wholofola koe, ne maranga i kosperi. E kosperi koe na mai paula na ne mau pe ne fua tuku mai ke siasi. Ai kosperi koe tala mai na pe kia Christ koe tau ngahe ngala whakatau ke toi tapu. Na te rio ia, pe na ne toi tu i hono atolu whakatau ke toi tapu. Ta mai paula, ta mai pita. Ko paula ai ko pita. Ta mai pita. Kosperi koe ia, whakatupu fo o ai ki moto. He koe tenga tai au hai. O ku tō ia tau loto. Pea tupu lake tenga e koe te tso. Ko te lau koe wholofola e aho kotoa pe. Te tō e ki tenga koe ia. Fui e ki tenga koe ia e eiki. Hanga he eiki o whakatupu le kina e wholofola koe ia. Koe tari o si isu ia koe kai koe ki lotu bepea. Tick the box and then you go. No. Saingi o te ke whae koe lotu koe o ke pau lotu ai koe. Ka ke hau koe o ke pehe.
teu tari e a konake ka apostolo e gospeli. Pea teu tu au he keresko ia. Pea teu whanonga he keresko ia o whetau lake me ngai whainga ta a koe na whetau lake mo eiki. Pea kau ka mate e more mo ui whawhetai. O laua o kou tau ke u pekia he pekia anga ho eiki. He koe eiki o whaia na he mate mātonga. Pori ke tari si isu hau he ahon. Hau he pon. Hau he taimini. Tui rewa ke tata ko ia. Tui rewa ke pekia Christ ko iko ngahi ang hala whatau ke toi tapu. Na e te rio ia ke tāma te ia hau tau na tula ang hala. Na e whakatoi tu ia. Tene whakafo ou ko. Tene whakafo ou au. Hene wholofra whakatatau ki he toi tapu. Tamai mau kore ke te koe. Ui maho kakai. Ke na ome o tui bi tai ke te koe. Pa nau tāri e ako naki e ko apostolo ke nau tāri e koe. Nau tāri e afiona e tamai. Koho mau o tua. Pe tu ke whaiha mau whakafo o a gospeli koe koe pekia Christ ke mau ngahi anghala whakatau ke toi tapu. Ano te rio ia ke mate he mau na tula anghala. Ano whakatau e tu uia ke mo uia te mau tolu. Ai fuivi mo uia e afiona. Whakatau ke toi tapu. E Sisu Christ ko alo ko mau whamu ui. Amen. Malawi to mo mea mai, mo mea kua whatu.